Dr. Fetlen ma episode 2 anol pui na kan en liam point pali ka kon ti dona tu ma hina point pakhat na chuan customer te kan ti patient ma sabe kan khen lo lu hi lai khian a stethoscope hi in lo enanga stethoscope an ting ka khia a hi mi athil ngai thlak na khi a beng a ngai thlak na beng a buana tur le lama khi a bo dei ni a tla dei ni ti hi kan lo khiam kha pakhat na chon ni ta ni ti chuan na pani na chuan Dr. Fetlen ma pen do thua bu khi engemaw an da engemaw tak tangkai na omina rin oma ido en chik chuan microphone an o record na to microphone ka timbe microphone chu ni se lo me thea hei ti an interview an o an record na big voice record na big te ki mi device te ki da na nan hanga ti chuan hoem patient ha zo ka kha chon close up khan an khop nan dei ta ma go chu a pani na zo ka khan a ron lang che ta an khop lang chiang de zo ta amha zong ti chuanin pen khen na lia tha ta wang khen tle mina khiat lo dewa ma go chu am patient an khop engala khianin a pani na khen ron lang chiang ta ni kha pani na ni pathum na chuan stethoscope tho kha ngai thang na tho kha patient nung beka kham boma pui khen a orda na khi de nam pang hi he ten an ngonga ten hi mi a ko a kot var mo doctor form kimi ngonga hen he ten a bil lut a chuan heta ya avade na tuk tak kha chu kilan polang to lo ki chu heten a orda na ki an sut jing ve deuh te po ani mai thai di khanin siam thalem lo min he te ko chunga alu tani ki kha a point pathum na nia a point palina to pe nga chuan puma pui ko ha ki hla tong en chuan a ko ha ki isa dum among ti mai the ma chakan en chen chuna khing ani ki chu an dan lo khia thau ba ring ama ko kan sei long ve ma me chu kim bi angle zong ki chen ki angai thak ni he ta lo lang deuh te themo ki a to pe point to pe do to ka sei khani a point to pe ka chuan ko ha ki a khing ani ti kha ani e ole he tiang ang kan ti hianin kan soi la thrin te ang in sei fia poi tur ka ti dem lo ma ko chu sei fia ngai chin te poyom ve entertainment le he tiang hi khathiam lo nom deuh thina ama ko chu kan khathiam lo ni chuanin sei fia wa ngai na pom lo na kena khathiam hunom ve ma yang mi thil ti kan vo mo si te mo an thil ti so lai kan vo tho chuak he mo khatiang lampang ni ravin entertainment an nia entertainer an nia chu tiang che chuanin entertainment kan ti chon mu nom matan mo mu nom atana kan chop chho mai mai ni chu kan lo khathiam don nia ti kha kan lo kan sei lan ni chu chuanin episode 3 na kon chho la tu ngai la episode 3 na a chon awang to mai the ni am to lo alo le mel ta kan episode 3 pon tianga episode 1 na kha chung kong kha chiang lo ti vel tha kan sei to na he chung kan sei to lam lo wa a patient nung ba hi chuanin kha chiang lo de kho chom ve tho ma se kha chu kan sei to hong ni wangin episode 3 na lo chu la ni chuanin enga mo tak kan la soi lo point enga mo anol pui na kan lo en liam si ma se en chik chuan ani rang mai tak han ti tu kha kan lo jong le don ya ati jong kha ton tra kan ti thei chu ni photon se